laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام وفيه مسائل. بما كدمو قالنا يبنغل ادمو دكانيو اودو كتاب الصيام في القضاء كفي يبغل بمعنى بانغينغول في يبغل كوركا كونان دي اون نيتو متاوتا كو وادي دو يبغل وني نياولي دو والصيام المستحب بانغينغول كدي كوركاجي دي تاوتا كو كوركاجي يدادي دين وما يكره اكونكو انيا ويحرم اكونكو حرب من الصيام اكوركا عندي نو دي كوركا كتاوتا نو وادي كا بانغينا نين wana siyamu ramadan siyamu alkafarat kanyuma siyamu an-nazr ka idono waddi kadhalika be banginani en wodi siyamu mutawata ko siyamu mustahab korka katawata ko korka yidaka be addano yayen dum inshallah ngal do dambuga ko wana non kadi no wodi korkaaji di tawata dindo yukrah hidi anya no wodi korkaaji kadi di tawata hidi harmi tawan neɗɗo on si a hoori ɗin ɗon a heɓay bakkatu ɓe maki wa fihi masail no e dambugal ngal mas'alaji almas'alatu l ula mas'ala aranon qada'u siyami ko fi yoɓugol korka kam ida aftara almuslimu yawman min ramadana bigayri udrin wajaba alayhi an yatuba ila allahi wa yastaghfirah lianna dhalika jurmun adimun wa munkarun kabir ويجب عليه مع التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان فما كي إذا أفطر المسلم يوما ستوي جلد وتأي نيلل من رمضان إلو رسومين بغير عذر كحل دا إنغانتو دي إنغانتو جي جانتنا دنتو توا غانتو فسألا وجب عليه قوم وقت إدومك أن يتوب إلى الله دي وتوبة أردتك الله عز وجل ويستغفره وإنسنوك مكو لأن ذلك سبتود دون جرم عظيم كبون متوتك مولى ومنكر كبير إهون نتوتك أجني دمون ويجب عليه نودي إدومك مع التوبة والاستغفار وند أتوب غنغل إنسان القضاء يبو غنغل بقدر أمبر ما أفطركم تجي بعد رمضان ستوي سوما يوم فئي ويبادون يرو امبere ko o taji ko ngel der sumaye on no waddi mo yoboygol dum dum ba'da ramadan wa wujubul qada'i be maki waddagol yobugol huna do ala al fawri ko e hore bi maana yaccagol e tinnagol ala sahihi e hore ko selli kom min aqwali ahli al ilmi e makuji karmo kobe be andon no wodi karmo kobe go makube wonne المبادرة إلى القضاء بماكي دون وانا واجب تنغول في يوغول ناكو وا كام بماكي وند نتان كون يوغول ماكونغول كو سي تاوي هاوري كانكو نتو سيمو فالا او يوبا لو سيمو فالا او نني كو وادي متون كو تسوما يناتو او يوبال نجي هاي كو بن دالينوري ko yumma men Aisha radhiyallahu anha be maki ko wonne be nyawloto no suumaye e zaman nelano alayhi salatu wassalam yeru ko be nyawli kon e munu kambe yumma men Aisha radhiyallahu anha be maka ko be yoboyta dum ko e sabbordu suumaye be maki dum non ko hondu woni sabu mudum ko sabu latagol mabbe e hilnagol e nelano alayhi salatu wassalam karamo kobe be tawata ko yarube be wonde no waddi mo kanko neddanke on tinnagol be maki on hadith do wana dalilul lahum bal ko dalilun alayhim be maki hadith on na dalil mabbe sabu yuma men Aisha radhiyallahu anha be labini posko hondum hadibe yaccimbo Sheikh al-Albani be maki wana riwaya ardo on ka sahih Muslim yuma men Aisha be maki ko sabu tawde be wawatan yobude hara koye hoore laawol yaccagol tinningol yoɓugol sabu honno sabu sohlugol maɓɓe e fiyakuuji nelaaɗon alayhi salatu wassalam kamɓe cheikh al albani ɓe maaki idan si tawi yumma mene aicha ɓe alano gonɗon ganto ko honɗum ɓe waɗayno ɓe tinnotono konngol maɓɓe ngol tigi no holli ɗum par ce que ɓe addi ɓe maaki ko sabu tawde mi wawata waɗude ɗum ɗon e on waktu mo tawata ko waktu yawuɗo ɗon sabu hilnagol an e nelaaɗon alayhi salatu wassalam idan neɗɗo sino mari nganto ala ella amma si wala nganto harayno waɗɗimo tinnagol ngol e yoɓugol fi on non o anda ko sahe hommo mayata
Cheikh Albani ɓe maki nennugol ngol no lundi ka Allahu wiɗo wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allahu wi wasari'u tinni. Bal Cheikh Usaymin ɓe maki alayhi rahmatullah ɓe yimɓe nennayɓe ɗum no baraji molanaɗi no lawol. Baraji on ɗum horugol balɗe jeegoɗe tawata ɗen ko jeegoje ɗen ka juldan. ɓe maki sabu nelano alayhi salatu wassalam ko ɓe maki ko man sama ramadana thumma atba'ahu 6 min shawwalin kana ka siyami dahar. ɓe maki kala horuɗo sumaye on o jokkintini ɗon balɗe jeego e juldandu o laatoto korka makko kan laatoto wa korka ka tawata ko korka hitande. Cheikh Usaymin ɓe maki ndaren moƴƴa nelano alayhi salatu wassalam sharti arano mo ɓe addi on taw ko siyamu ramadan kamil ko horugol sumaye on fof taw man sama ramadana summa no ɗono si tawi a hoori sumaye balɗe nogayɗa ñawli 10 a dari keɗon e wigol hiɗa natude taw e addugol jeego julndandu a yoɓali ɗen ɗon Cheikh Usaymin ɓe makay sa hoori jeegoje ɗen ɗon a heɓata baraji jantaɗi ɗi kono noon a timminali sumaye on taw eɗa naray neɗɗo on ko yo tinno o timmina sumaye on e yoɓugol ngol e nder juldandu ɗum hara jeegoje ɗen kadi lawakimo. ɓe maki li annahu sabu tawde kanko neɗɗo on gayru murakhasin lahu fil fitre wona o newinanano kanko neɗɗo on ko wiyete kon taƴugol ngol madama ko o wiyaɗo yo o yoɓu o newinanaka kanko neɗɗanke on taƴugol ngol e nder ɗin lebbi luttuɗi ɗon ko o wiya ko yo kontu olima o yoɓa. wal aslu an yuaddiyahu fi waqtihi kanko neɗɗanke on asli on wonandemo koyo o tottu korka kan e waktu makka on ɗum woni honto ka nder suumaye ka si tawi kanko neɗɗon o gantinike ɗon ka gantogon iwi wo ko honɗum o watta koyo adduki famane ɓe maki amma ida aftara bi udhrin amma noon si tawi kanko neɗɗanke on o taƴiri ganto ka haydin aw nifasin aw maradin aw safarin aw gayri dhalik min al a'dari al mubiha maɗum kanko neɗɗanke on o ari taƴirde sabu ganto sifa fiilaye maɗum sifa ɓesugo ma sifa nawnare ma sifa setagol ma ko wona ɗon ɗon e ɗin gantoji ɗi tawata ko daginayɗi. Idan ɗo gollo konngol maɓɓe no famina e wonde ko ɓe adi jantade kon dowga ko on neɗɗo mo tawata ko taƴuɗo hara ko o tewiɗo hara na ganto o mari ha o taƴi nda sifami hara ko tewiɗo pas o taƴi on ɗo woni konngol aranon ngo li annahu gayru murakhasin lahu fil fitre sabu tawde kanko neɗɗanke o wona o newinanano taƴugol si o taƴi wal aslu an yuaddiyahu fi waqtihi sabu noon asli on e dow makko ko yo addu korka kan ka lewru mayru suumaye. yo noon ɓe maki amma ida aftara si tawi o taƴiri bi udhrin ganto ka haydin sifa ɓesugo aw nifasin ka haydin sifa fiilaye aw nifasin ma ɓesugo aw maradin ma ɗum nawnare aw safarin ma ɗum setew aw gayri dhalika ma ko wona ɗum ɗo min al a'dari al mubiha morde ɗin gantoji daginayɗi lil fitri taƴugol ngol fa innahu kanko neɗɗo o yajibu alayhi no waɗɗi e dow makko alqaba'u ko wiyete kon yoɓugol yoɓande nde tawata ko yoɓande e ko o ñawli kon ɗo ɓe maki gayra annahu ko wona tun kanko la yajibu gayra annahu ko wona tun yoɓugol ngol la yajibu waɗɗaki e dow makko ala al fawri e dow yaccagol ono ko jantiɗen kon nanen konngol ngol ko konngol ngol tawata ko konngol huuɓitugol ɗiɗi ɗin no ɓe mana ko ɓuri sellude e konnguɗi ɗin ko ɗum woni konngol ngol Cheikh al Albani e Cheikh Usaymin ɓe jantingo foti neɗɗo on tewi pas o taƴi korka makko kam ma ko ganto woni ko taƴinimo ɓe maki harayno waɗɗimo kanko neɗɗo on tinnagol yoɓugol ngol ɓe ɗiɗon no waɗi ala ko wiyata oɗa no waɗɗimo tinnagol ngol wiya oɗa waɗɗakimo tinnagol ngol ɓe fof maɓɓe hiɓe e hoore hatar on ko honɗum ko ɓe anda ko honde tuma ɓe mayata hiɓe ñawni famige ɓe maki balsi ko woni ala tarahi ila ramadan akhar kanko neɗɗo on himo wawi yoɓude e hoore nenni tagol ha ɗo e suumayeyo goo hewtoydemo lakin siko woni tu yundabu lahu no yiɗanamo wa yustahabbu ta'jilu bil qada'i no yiɗanamo kanko neɗɗanke on yaccagol makko ngol e yoɓugol ngol ɓeɗa kamɓe ɓe maki wonde no waɗɗimo yiɗanaka mo bal no waɗɗimo ɓe maki li anna fihi sabunol ko woni e muɗum kon isra'an fi ibra'i dhimmati yaccagol tinno e ittugol ahadi ndin ndi tawata ko waɗɗindi e dow makko ndin woni
korka kan ɗum ɗon no waɗɗimo ko tuma o totti ɗum ɗon woni ahdi ɗon iwa e hoore makko ɓe maki wali annahu e sabu tawde ɗum ɗon ahwatu lil abd ko kañum tigi woni ko ɓurata kadi bimana hawrindinde neɗɗo on e ko o ɗaɓɓira kon ɓurata mo softinde ko wan noon tanke hiɗa andi ñamade Allah azza wa jalla no e hoorema haray a jogitaki deeƴen ɗaren tun neɗɗo mo tawata komo juulali waktu hara waktu on naati fodde o juulali haray mo ewa wembiɗo si tawi ko wowuɗo julde marɗo iman ko wana noon simo ñawli suumaye kadi fodde o yoɓali ɗum ɗon haray no waywa si ko dongal woni ko o rondi ɓe maki faqad yattara'u lahu ma yamna'uhu min as-sawmi ɓe maki ko waɗi noon gomɗi no wawi mo weeɓitanade kanko neɗɗo o suppito e makko ma yamna'uhu konko tawata ko haɗa e ɗum mo min as-sawmi e horugol ngol yani si tawi kanko neɗɗo on suumaye feƴƴi o darike ɗon e nennugol kadi yoɓugol konko o ñawli ɗon no wawi kadi piiji gooɗi tawata ko haɗa e ɗimo korka kan ɗi arta e hoore makko kadi sifa nawnare en sifa wayasi en e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji kamaradin wana nawnare wa nahwihi e ko nandi e mum ɓe maki fa in akharahu si tawi non hawri kanko neɗɗo on o nenni yoɓugol makko ngol hatta ramadana athani ha e suumaye mo tawata ko ɗimmo on wa kana lahu tawino latanimo udhrun ganto fi ta'khirihi ka nennugol makko ka an istamarra udhruhu wana tawde kanko neɗɗo on ganto ngo tawata ko waɗunogo ngon ha o taƴi ka suumaye ngo duumike hoore makko misal neɗɗo mo tata ko nawnunoɗo ka suumaye tawa hay joni himo wondi e nden ɗon nawnare nde dikkali ma sonnajo mo tawata ko sawunoɗo ka suumaye yehi ha suumaye gasi kanko neɗɗan sonnajo on o jibinoyi ɓawo suumaye on lebbi ɗuɗuɗi ɓawo suumaye on suumaye go hewtoyamo kadi tahimo muynini hara kulol ngol ɗo hulnogol ka suumaye ɗa ko ngol kulol kadi o wonduno e muɗum ɗon e fi horugol yoɓugol ngol ha suumaye go naati oɗo no mari ganto ka ɓe maki oɗo ko neɗɗo mo tawata haray fa alayhi alqada'u no waɗɗimo yoɓoygol ngol ba'da ramadana athani ɓawo suumaye ɗimmo tuma nde ganto ngon iwoye hoore makko haray waɗɗike mo yoɓugol ngol ko won tun kanko o heɓata bakkatu ko ninni ko sabu noon honɗum ko ganto o jogiti ngo tata ko jaɓiningo shar'an ɓe maki amma in akharahu ila ramadana athani bighayri udhr amma si tawi kanko neɗɗo on o nenni yoɓugol makko ngol ha e oɗon suumaye ɗimmo ko halda e ganto few tawa ko halda e ganto woni ko nenninimo welsindare tum fa alayhi ɗon haray no waɗɗimo ma alqada'i wondude e yoɓugol ngol it'amu miskin ñammingol miskino an kulli yawmin kala ñalana yani si tawi kanko neɗɗanke on o darike suumaye feƴƴi himo ñawli o ala ganto fu saɗengo mo yoɓugol o welsidike ɗon ha suumaye ɗimmo on naati ɗon haray no waɗɗimo kanko neɗɗo on piiji tati ɓe jantiɗi ɗiɗi ɓe terti piw goto hunde aranere ko waɗɗimo kon ko attawbatu wal istighfar ko tuubugol ngol insino ko non o waɗi bakkatu marugol makko on ɗon suumaye ha suumaye go naati o lundike ka o lundaki o lundike mo waɗi bakkatu kon ɗum waɗɗimo awwalan ko yo tuubu o rutto hunde ɗimmere ko tawata no waɗɗimo kon ko yoɓugol kadi ɗum ɗon o yoɓoye hunde tammere ɓe maki ko waɗɗimo kon ko it'amu miskin an kulli yawmin ko ñammingol miskino kala ñallal si o hooringal ɗon ñallal o yoɓingal o eta kadi yeru feccere sa'ure nden o hokka miskino kaffara ko o nenni ko lakin ono it'amu almiskin ko amrun mukhtalafun fihi bayna alfuqaha ko hunde lurrande hakkunde karmokoɓe ɓe wona jumhurul ulama kamɓe hiɓe yaari wonde no waɗɗimo ñammingol ngol wannon ko ɗettaɗum e abdullah ibni abbas radiyallahu anhuma amma wana hanafiyankoɓɓen kamɓe ɓe yaari wonde waɗɗakimo ñammingol ɓe maki ko waɗi noon nassu ara e muɗum wana aya qur'ana wana hadise nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ko konngol sahabajo ɓe maki ko konngol sahabajo kamɓe ɓe yaari wonde madama na aya qur'an wana hadise nelaɗo ɓe wi fawgol goɗɗo kaffara ko be yalta ka qur'ana ma yalta ka sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam lakin si tawi hawri en taskike moƴƴa sifa ɗin piiji ɗi ibni abbas ɓe maki ɗon ko piiji ɗi tawata sahabajo wowlirta ɗum hara ko feere makko nden to waɗɗingol goɗɗo goɗɗo wiya no waɗɗi e dow makko sahabajo hottota ko tum wowlira ɗum par ce que kamɓe hiɓe andi waɗɗingol goɗɗo na hunde sama kalare wiwgol ko wajibi e hoorema si a waɗi tawi a waɗiri lillah a heɓay baraji si a acci a heɓay bakkatu ha
ɗum na hottagol wowlirte ka eɗen haray gonɗon sengo no lurra ala kulli halin wana wi'irɗen noon ka arande lawol khurujan min alkhilafi yo on tigi ittu ana muɗu yo tuubo o rutto o yoɓa ñallal ngal ñallal kala o ñammina sa'an neɗɗo mo tata ko miskino ɓe maki wala yushtaratu fi lqada'i attatabu shartinaka noon e yoɓugol ngol jokkidirgol innugol joni ɓawdino ñawli balɗe 10 awa forcé ko beeɗe jokkodira oye siɗa faala sa hawri ñallal a fowtoto balɗe 2 siɗa faala a hawra e ñallal fowtoɗa kadi e balɗe 3 siɗa faala a jokkidira e fo shartinaka ko beetum jokkidira ɓe maki balsi ko woni yasihu no sella mutatabi'an wa mutafarriqa o sellana neɗɗo o yoɓugol hara o jokkidirɗe no sellanamo kanko neɗɗo on kadi yoɓugol hara o sendidirɗe لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر sabu kongol makko kanko Allah azza wa jalla o wi kala mo tawata ko nawnuɗo ma wonɗo e setew aray kanko ko yo limo e ñalɗigo Allah azza wa jalla shartinali ɗon wonde yo kanko neɗɗo on yo o jokkidirɗi bal ko o wi ko yo limo e ñalɗi ayi yeru ko newanoyimo e muɗum kanko neɗɗanke on hara na be o jokkidira ɓe maki falam yashtarit subhana kanko allahu seniɗo on o shartinali fi hadihi l ayami attatabu eɗen e nder ɗen ñalɗe de o janti fi muɗum ɗon jokkidirgol ngol o shartinali ɗum walaw kana shartan si tawi ɗum ko sharti ko wiyete kon jokkidirgol ngol ko beetawa ñalɗi ɗi ñawliɗaɗi ga jokkidiray ɗi wono jokkidirirta noon korka suuma e si ɗum laatino ɗum ko shartinol la bayyanahu subhanahu wa ta'ala allahu towɗon o ɓanginayno ɗum imma fi kitabihi wa imma fi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki almas'alatu thaniyatu mas'ala ɗimmo on e ngal ɗo dambugal ko assiyamul mustahab o ɓangingol kaɗo korka ka tawata ko korka yiɗaka ka mana mum noneji korka ɗi tawata ko yiɗaɗi ɗin ka sharia neɗɗo on si waɗiɗi himo mari baraji molanaɗi si tawi ko sabu allahu o warri so acci noon o ala bakkaɗo ɓe maki min hikmati llahi azza wa jalla wa rahmatihi bi ibadi an ja'ala lahum min at-tatawwu'i ma yumathilu al-fara'ida wa dhalika ziyadatan fi al-ajri wath-thawabi lil-'amilina wa jabran lin-naqsi wal-khalali alladhi qad yatra'u 'ala al-faridati faqad sabaqa ma'ana anna al-fara'ida tukmalu min an-nawafili yawm al-qiyamah wal-ayyamu allati yustahabbu siyamuha hiya bimaki min hikmati llahi azza wa jalla no jiya hikma allahu tabaraka wa ta'ala ñeñal makko kanko allahu wa rahmatihi bi ibadi e yurmede makko kanko allahu nde o yurmira en enen jiyaɓe makko ɓen an ja'ala lahum nde o waɗani jiyaɓe makko ɓen min at-tatawwu'i immorde e naafiloji ɗin ma yumathilu alfara'ida konko tawata no nandita e fariddaji ɗin ka heɓugol moƴƴereji kono nandita e fariddaji ɗin ka tawata sa acciɗon a heɓa e bakkato no nandita e fariddaji ɗin honto si tawi a waɗi tawi ko sabu allahu warruɗa baraji ɗin heɓoto amma noon si tawi hawri a acci kañum e fariddaji ɗin nanda ko waɗi fariddaji ɗin si tawi hawri a acci a heɓay bakkato ɓe maki wa dhalika ɗum noon ziyadatan fil ajri ko ɓeydugol ka mbar jari wa thawabi e ka joddi lil'amilina wonande ɓeɗo golluɓe wa jabran kañumma e heddugol linnaqsi ɗuytande nden wal khalali kañumma e yolde alladi ndende tawata qad no heewi ka tawata yatra'u hinde suppito ala alfaridati e dow faridda o idan nafiloji ɗin no mari maana no mari nafooreji ɗiɗi nafoore aranere nden si tawi an neɗɗo nga timmini fariddaji ɗin nafiloji ɗin aray woni ɓeyditanoma baraji ɗin heɓo faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lahu amma si tawi hawri an neɗɗanke on fariddaji maɗa ɗin no mari jolɗe nder ton maɗum no mari ɗuytareji nder ton ɗi tawata an tigi an daali fi majji naafiloji ko naafata kon si aroyi yawma alqiyama allahu azza wa jalla si o ndaari tawi jolɗe no e fariddaji maɗen o ɗetta ɗin naafiloji ɗon o uddira ɗen jolɗe ɗon o jaɓa noon on tuma fariddaji ɗin e nasimami nafooreji ɗiɗi si fariddaji ɗin timmi naafiloji ɗin ɓeyda e baraji ɗin
amma si tawi hawri faridaji ɗin no mari ton ŋappitanɗe no mari ton jolɗe si ari yawmal qiyama Allah azza wa jalla yurmirtema siɗa mari nafiloji o ɗetta ɗin ɗon o udda jolɗe ɗen e ŋappitoji ɗin o jaɓanama faridaji ɗin fo e muɗum ko nafoore wonanne neɗɗo on ɓe maki faqad gomɗi sabaka ma'ana yawti wondude e meɗen yani e dambuɗe ɗe tawata ko dambuɗe arana ɗen ko atti kitaba siyam أن الفرائض وندما فرداج تكمل من النوافل يوم القيامة يتمني رويته إمرد إنافلوج إن يلان درغا بماكي والأيام التي يستحب صيامها هي نيالدي نون دي تواتا كو يدادي دين هورو غولدون كودي نيالدي دي تواتا كو هيكايدي أولا صيام 6 أيام من شوال لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم بما كيرانون نكو هورو غول بالدي جيغو اندر جولدانون ندو ماري موƴƴere molnan sabu honno odo hadise mo tawata ko mo Abu Ayyub al-Ansari be ittidun e nelano alayhi salatu wassalam be maki be nani nelano alayhi salatu wassalam hibe maka man sama ramadana kala horuɗo sumaye summaye so ɗum atba'ahu o jokkintinindo 6 jeego min shawwalin immorde e juldanu ɗum kana ka siyami dahri laatoto korka makko kan wa korka hitane masalan si hoori balɗe 30 e nder sumaye o watti balɗe jeego e juldanu woni 30 e jeego no anda ka asli alhasanatu bi 10 amsaliha ko ɓuri fannude ko mo golli gollal moƴƴal gotal Allah azza wa jalla si jaɓingal o sowana e moɗum laaɓiji 10 yo noon si tawi en daari balɗe 30 e jeego laaɓi 10 ko jeli temeɗɗe 3 ka kita hande nde wonde ko ɗum ardata nde nde arda temeɗɗe 3 e 5 faami ke idan neɗɗo o wata jaɓu ɗum ɗo laawo ma ñallal gotal fi sabilillahi si a hooringal hara ko naafilo horuɗa ñallal gotal arana faridda allahu woɗɗintinte e yiite ngen ko yarete duuɓi 90 e riwaya go duuɓi 100 ñallal gotal jon noon si tawi a hoori ɗum ɗo neɗɗo si tawi suuma e feƴƴi wakkilo hooraɗum taw on tigi daro ennugol kanko ko wajibi on woni ko mapinimo wona naafiloji ɗi ɓe maki faniyan ɗin mum ɗum siyamu yawmi arafa li gayri lhajji لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده بما كده منن كهور قل نيال العرفة قال حرننا نحن متواتك يورو حج أما متواتك يورو حج هرميني أنن كان كو نحن متواتا وهورتان قال بنيال سبو حديث أورو صحابة جو أبو قتادة بماكي نلانو عليه الصلاة والسلام ماكي هورو قل نيند عرفة أحتسب على الله مدو تنيني إمردك الله عز وجل أن يكفر السنة التي قبله ندونا تصبها حيفا بكاتوجي تسوكي دي نتنو أولي دين اندن هتاندك كو أتينغال نيال العرفة والسنة التي بعده اندن هتاندك نتاتكو أرينينو mana musa hori nyande arafa Allah azza wa jalla o yafantoma bakkatuji to soki hitande yawtunde nden e bakkatuji to soki hitande arande ɗon nde ndo ko moƴƴere mawde rawahu muslim ɓe maki amma alhajju fala yusannu lahu siyamu yawmi arafa amma non ono neɗɗo mo tawata ko hajjowo on kanko dey sunninanaka mo o yiɗanaka horugol nduɗo ngal ɗo ñallal ngal tawata ko ñallal arafa لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه سبتود نلانو عليه الصلاة والسلام نين كمه فوندو مي wonno ko be hajjayben be tajuno e ngal don nyallal be horano tawi yimbe ben no daru debe ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم سبتود tajugol makko ngol e ngal don nyallal kanko hajjowo on ko dum burata mo tidinde e waɗugol hon ɗum dewede tawata ko ɗe o ɗaɓɓiraɗen ka hajju ton kañum may ɗuɗɗingol du'aji toragol allahu azza wa jal kono noon si tawi o hoori o wona e neɗɗo foygitiiɗo en fof enen anndi hajju gongol nasama kala no waɗi golleji buy waɗoyteeɗi ton ɓe maki salisan
صيام يوم عاشوراء، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ويستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. بماكي هوندا تمرندن يدادي دين كوركا ماني يعني كوركا جي دي تاوتا كو يدادي دين كو هورغول يوم عاشوراء دو وني سابو جومبنتي نلانو عليه الصلاة والسلام بلندام في هورغول نال نيال فقال بماكي كم بنلانو عليه الصلاة والسلام بماكي وندمي دو تنجني على الله عز وجل كالله تبارك وتعالى أن يكفر السنة التي قبله nde horugol ngal ɗon ñallal heefanta neɗɗanke on nden hitande bakkatuji tusoki hitande yawtune nden ɓe maki wa yustahabbu no yiɗa siyamu yawmin qablahu horugol ñallal ko attingal ɗon aw yawmin ba'dahu ma horugol ñallal ɓaawo ɗum ngal ɗon ñallal li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu mako maɓɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam la in baqitu si tawi mi lutti e gurdam ila qabilin ha e hitande arande nden la asumanna tasi'a mi hoore ñallal ngal tawata ko jeenaya ɓangal ay mi hoore jeenayi e sappo wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam e sabu mako maɓɓe suumu hoore yawman ñallal qablahu ko atti sappo on woni jeenayi on e sappo on aw yawman ba'dahu ma ɗum ñallal ɓaawo sappo o woni sappo on e sappo e goo khaliful yahuda lundo ɗon al yahudu ɓe tawata ɓen ko sappo tu woni kamɓe ko ɓe hoorata. akhrajahu ahmad wa ibn khuzaimata oɗon noon ɓe wi wa fi sanadihi da'fu ولكنه صح عن ابن عباس بنحوه موقوفا من قوله وني صفه مودون سلي ابن عباس تاو كونغول تابيتونغول اي مابbe ngol be bantali ha ene laado sallallahu alayhi wasallam. خامسا جوابون صيام 3 ايام من كل شهر ko horugol balde tati e nder lewru kala lewru dum kadi ko sunna sawmul ithnain wal khamis diwi goddo ne rabi'an رابعا يظن عفوا صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع كهورغل تنن كانيما الخميس انر كلا يونتري لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس سبو ما كن يوم من عائشة رضي الله عنها بما كن لانو عليه الصلاة والسلام بلاتنو هبه أين تينو كم بنلانو عليه الصلاة والسلام بتنو إحورغل تنين كان يومي الخميس رواه أحمد وصححه الألباني ولقوله صلى الله عليه وسلم يسب ما كن لانو عليه الصلاة والسلام بما تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس قول لي جميلين نكو ويبي تتادك الله عز وجل اتنين كان يومي الخميس بما فأحب من مدريد أن يعرض عملين ويبي تتقول لأنك الله عز وجل وأنا صائم حرم كمي نقرم توتا كمي هورد رواه الترمذي صححه الألباني في صحيح الترمذي. خامسا جوابون صيام 3 أيام من كل شهر وهورد البلدة تتي نركال ليو لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو سم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة ب10 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. sabu ma kunelano alayhi salatu wassalam ko be makanno odo sahabajo ibnu amr radiyallahu anhuma be maki sumhuru min ash-shahri e nder lewru 3 ayamin balde tati fa innal hasanata moƴƴere nden sifanniha ko bi 10 amsalha ko yerumayre laabiji sappo be maki wadhalika hurugol ma e nder lewru kala balde tati ɗum mislu siyami dahri no waywa horugol hitande nden fof ko waɗi sa hoori ñallal ko balɗe sappo ñallal balɗe sappo ñallal balɗe sappo balɗe tatije ɗe woni balɗe capanɗe tati idan sa heɓi tati e nder lewru ndun hareɗa wawa horuɗo lewru ndun si a waɗi ɗum e lewru kara hareɗa wawa horuɗo e nder hitande nden akhrajahu al-bukhari wa an abi hurairata radiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bi 3 siyami 3 ayamin min kulli shahrin wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an anama. Abu Huraira be maki njatigi an o woni nelaɗo alayhi salatu wassalam be wasino lampiji tati siyami 3 ayamin horugol balde tati min kulli shahrin e kala lewru wa rak'atay ad-duha kanyum ma e darde didi juuleteede den ka duha bi maana alal aqall mi heba darde didi ka duha
wa an utira ende mi juulata witiri an on qabla an anama ko attimi ɗanade kala mo koɓɓe maki ko fi hon ɗum Abu Hurayra wiyana ɓe waɗu witiri ko attiɓe ɗanade wosi ɓe artino jamma ɓe waɗayno tadakur dendagal hadisaje ko ɓe naniri nelaɗon alayhi salatu wassalam ñalorma ɓe yiltitoto e majje ɗe fo majje si ɓe waalo nde ɓe gayna ɗum haray niɓɓi idan yoɓe waɗu witiri maɓɓe on si ɓe waalo ɗum akhrajahu al-Bukhari wa yustahabbu an takuna al-ayyama al-bid ɓe maki no yiɗa nde laatoto ɗe balɗe tati ɗe kanko neɗɗo o horata e kala lewru ɗiɗo ñalɗi ɗi gata ko ñalɗi daneji ɗin wa hiya ɗin al-thalithu ashar ko 13 warrabi ashar e 14 kañum wal khamis ashar e 15 e nder lewru ndu on ɗo ndiwirana ayyamal bid ko sabu tawde ɗen ɗon balɗe tati jemmaji majje on hara lewru ndu no jalbi moƴƴa li hadisi abi dharr sabu hadisi abu dharr qala bimaki qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man kana minkum kala latido e moɗon sa'iman ko horowo min ash-shahri e nder lewru ndu falyasum al-thalatha al-bid yo o horu tatiji daneji ɗin 13 14 15 rawahu ahmad وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي أرينا سلنا نتنك كانكو نتنك هورغول كدي ñaldigo ko na ayamal beed ñalande de o faalawo e nder lewru ndun balde tati jeden on ora simo faala wada yontere kala ñallal gotal no sellana senelano alayhi salatu wassalam ari hadisu ma Aisha gobe maki kambe nelano alayhi salatu wassalam be subayno e nder lewru ndun kala ñaldi di be faala be hora ko wadi Sheikh Ibn Baz kanyum may Sheikh Usaymin be maki wonde naadi do tum haray dum no ko mustahab amma luttude den no sella sadisan jeega bonno sawmu yawmin wa iftaru yawmin ko horugol nyallal taja nyallal do woni sawmu Daud li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama afdalu siyami siyamu Daud alayhi assalam kana yasumu yawman wa yuftiru yawman ɓe maki wonde ko ɓuri moƴƴude korka naafilo fo ko noone no annabi Dawuda horirno noon ɓe maki ɓe laatino ɓe hooreno ñallal ɓe taƴa ñallal rawahu al-Bukhari wa hadha min afdali anwa'i tatawwu'i ɓe maki ɗum no ɓuri moƴƴude e nooneji korka ɗin fo ɓe watti ɗon saabi an jeɗɗa bunɗum afwan jeɗɗa bunɗum siyamu shahrillahi al-muharram ko horugol nduɗo lewru Allah azza wa jalla horminaɗo ɗo ɗum woni jombente o nafugol e jombente sinnama no horugol e jombente o horugol jeenayi e 10 ma 10 e 10 e goo e horugol tene mayru e alhamisa mayru kañum ma e 10 e 3 10 e 4 10 e 5 manam muɗum ñalɗi ɗi tawata ɗin no sappina horugol e muɗum ndu horatake ndu fof mayru لحديث أبي هريرة رضي الله عنه سبب حديث أبو هريرة قال بماك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نلادو أماك يفضل الصيام كبر مؤيد كرك بعد رمضان به سومي شهر الله المحرم كرك نافيل فب كو هورو الاندودو لورو ونكو بر مؤيد وأفضل الصلاة كبر مؤيد جلد فوكر بعد الفريضة به فريضة صلاة الليل كجلد جمّن رواه مسلم بماكي ثامنا جيتا بندن صيام 9 ذي الحجة وهورغول بالد جيناي أراني دين اندر لورو دونكين دون gila ñande go on ha ñande jeene be maki wa tabda'u den no fuddo min awwal yawmin min shahri dhil hijja ide fuddo gila ka ñallal aranat wa tantahidi hatta bil yawmi at-tasi' ka ñalande jeena ya bere woni ñande arafa wa huwa yawmu arafa wa dhalika li umumi al ahadith al waridati fi fadl al amal fiha non ko sabu hadisaje arde den de tata ko jolude den fi bangengol bure gollugol golleji dewal edim ñaldi dum فقد قال صلى الله عليه وسلم بما كما من أيام على أن يلدي هاي أقوتي العمل الصالح فيهن لتوت قل لجي مؤي أنر مجي أحب نبرا يدهد إلى الله عز وجل فادك الله من هذه العشر هوتتي كانيون ديدو يلدي سبو أراني دو وني سبو أراني دينك لورو دونكي رواه البخاري والصوم نعنا لكركك من العمل الصالح ko jiyaɗum e golle ɗe tawata ko golle moƴƴene ɓe maki al mas'alatu thalithatu mas'ala tammo on e ngal ɗo dambugal ma yukrahu wa yahrumu min as-siyam ko konko tawata no aña no harmina kadi e korka kam
awalan aranundu yukrahu no anya ifradu shahri rajabin bisiyami tettugol lewru ndu tawata ko lewru rajibi ndum waɗandu kayru tun lewru hooretendu argol neɗɗanke on inna rajibi no hoore o ɗettandu kayru tundu fo mayru o hoora ko wona ɗiya ñalɗi ɗi tawata ko ñalɗi ɗiya lebbi luttuɗi ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko añaande ɓe maki li anna dhalika sabu tawde ɗum min sha'airil jahiliyati ko jiya ɗum e alamandeji ɗi majjiyankoɓe ɓen andirano ko atti islamu on arde idan mo hoori e nder mayru o hertinindu kayru tun o heɓata baraji kayru tu yo ɗettindu o hoorindu ndu fof mayru o heɓata baraji amma noon so tawi o hoora e mayru sifa ko hoorata e ɗiya ko tenen alkamisa 13 14 15 ala ella ono ɗen andi no woodi yimɓe goo ɗetta e ɓeraji ɓe gila kandu fuɗɗi ɗum ha ndu timma ɓe ñamata nelaɗo alayhi salatu wassalam ha hande ɓe hoorali lewru ɓe timmini ndu siwona suumay ha hande ɓe hoorali lewru ɓe timmini ndu siwona suumay ɗum tabiti e sonnaɓe maɓɓe tabiti e sahabaɓe maɓɓe wona ibne abbas en kañumma e yumma meɗen ummu salama en e ko nandi sifa maɓɓe ɓe maki wa qad kanu gonɗiɓe laatinoke kamɓe majjiyankoɓɓen ko watti islam arde yu'azzimuna hadha ash-shahra hiɓe teddinay no ndu lewru ɗo moƴƴa andi ko lewru ndu tata ko horminano falaw samahu ma'a ghayrihi si tawi noon kanko neɗɗo on o hoori nduɗo lewru wondude e ko wona nduɗo lewru lam yukra haray a ñaaka mana muɗum si tawi hawri o suɓi ñalɗi ɗi tawata ko ñalɗi o hoori e mayru wona o hoorirta e ɗiya lebbi luttuɗi tawa o hoorirali ɗum ɗon ɓa koye rajibi woni ko hawri haray añanaka mo kanko neɗɗo en nasiwami tawi ko horowo tenen alhamisa 13 14 15 ma horowo balɗe tati e nder lewru ndun ala haray añanaka mo kono wiugol ɓa ko rajibini mo fiɓi sa hoori ɗon a heɓa e baraji ɓuri ɗa ɗum ɗon haray no aña ɓe makili annahu sabu tawde la yakunu hina idin ɗon haray laatota ko horugol rajibi on kanko neɗɗo on o laatota ko on saati ɗon mukhassisan lahu bisiyam ko o hertinɗo rajibi on tun korka bi mana ko hertinanɗo rajibi on korka ɓe maki rawa ahmad ibnu kharashata ibn al-hurr قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية عزاه الألباني لابن أبي شيبة وقال صحيح كما في إرواء الغليل ولو حديث هورا براجب بنتون بدوا فامو دولو موجه دارم موجه بيدو أحمد بن خرسة ابن الحر بماكي ميئي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وني سيدنا عمر ميئي به ببيا ɓe yimɓe ɓe tawata ko yimɓe jogitiiɓe hoore muɗum ñaamugol e raajibi ɗetta ɓe raajibi ɓen ɓe hoora ɓe wi mi yi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu no focca ɓen ɓe foccayno ɓe hatta yada'uha fi ta'ami haa ɓe daro hannde kadi ɓe arta e ñaamugol ɓe terto few korka maɓɓe kan e nder ndun lewru ɗon ɓe yiltito e ñaamugol ngol wa yaqulu hara kamɓe umaru hiɓe maaka ka ɓe foccata ɓe ɗon kulu ñaame taƴe fa innama huwa shahrun ande nduɗo ko lewru ndu tawata kanat tu'azzimuhu aljahiliyatu majjiyankoɓɓen ko atti islam arde ɓe laatinoke hiɓe mawninayno ndum waɗa ene si tawi ɗum naɓayno aljanna nelaɗo wattano ɗum ɓe waɗa hen hay si ɓe waɗali ɓe makatano ɓe maka hen joni heno sahabajo maɓɓe umar lontiɗo ɓe ɗimmo kamɓe umar ɓe hattali tun haɗugol ko si ɓe yi on tigui no wadde ɓe foccayno o sabu on sabu tawde ko hunde nde ala nafoore hay e hunde ka islam kono yimɓe sa ini ɓe horugol kadi no harmi goɗɗo innalma horugol ngol no boni ko noone no horirɗa noon boni anda si fame korka kam bonade ko noone no horirɗa noon ko noon bonire ɓe maki faniyan ɗin munɗu yukrahu no aña kadi ifradu wajjinɗingol yawmil jumu'ati ñalande juma nden bi siyamin korka ƴettugol juma tun hoora ɗum kadi ko hunde añaande liqawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la tasumu yawma aljumu'ati illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dah akhrajahu al-bukhari wa muslim sabu mako nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wata on hooru ñande juma tun si wonande hooroto ñallal ko atti juma o watton ɗon juma o ma si on hoori juma o watton kadi ñallal ɓaawo juma o juma tun hooratake no aña
ɓe maki fa in samahu maa gayrihi si o horino juma o wondude e ko wona juma o bi mana wondude alkamisa o walla wondude e asawe on fala ba'sa bidhalika illa ala e muɗum lil hadith al madi sabu o hadise yawtuɗo ɗon elaɗo makide wawi wadde ñallal ado muɗum ma ñallal ɓaw muɗum thalisan tan mun ɗum yukrahu ifradu yawmi sabti bi siyamin no aña kadi hertingol ñalande asewere nden hertinangol nde kayre tun korka ka tawata ko korka naafilo li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu ma ko nelano alayhi salatu wassalam la tasumu yawma sabti wato horu ñande asewe illa fi mafturida alaykum siwana konko tata ko farla ɗum e hawre moɗon akhrajahu abu dawuda wa tirmidhi wa ibn majah wal hakim wa sahahahu shaykh al albani fi sahih at tirmidhi ɓe maki wal maqsudu ko fandora kon non e hadise on annahyu an ifradihi ko fandora kon ɗo ka sengo haɗugol e fi wajjinɗingol ngol ko ñallal ngal tum ɗettugol kañum ñallal ngal tum wajjinɗinal kangal tum hara waɗal ñallal ado muɗum a waɗali ñallal ɓawa mum sabu non o hadise mo yiɗen ɗo si ɓe maki hoore juma o wondude ñallal ɓawo juma ko ongal asewe ka kolli aw singal takkike ɗa ala yalla ɓe maki wa takhsisihi bisiyami kañum may hertingol kañum ñallal ngal tun korka ka tawata ko korka naafilo amma ida bumma ila gayrihi fala bas amma si tawi asawe on o takkama e ko wonamo hara ala yalla si asawe on takkama e juma on no dagi sabu oɗo hadis si o takkama kadi kanko e alati on kadi no dagi sabu hadisi umma meɗen ummu salama ɓe makinelano alayhi salatu wassalam no ɗuɗuno ko ɓe horayno asewe kañum may alati ɓe landa fe muɗum ɓe maki ko iidiji ɗiɗi al yahudu e an nasara kamɓe shirkayɓe ɓen ñande ɓe ñamata min miɗo yiɗi lundagol ɓe nden ñande ɓe maki li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sabu mako nelano alayhi salatu wassalam li ummi lmuminin wonande nene gomɗinɓe ɓen juwayra ɓeɗo ɓe tawata ko sonnaɓe nelano alayhi salatu wassalam tawi qad dakhala alayha nelaɗo on naati ka maɓɓe yawmal jumu'ati ñande juma wa hiya sa'ima tayyuma meɗen juwayra hiɓe hoori fa qala nelano alayhi salatu wassalam ɓe maki a sumti ams ene a horuno hanki qalat ɓe maki laami e horano hanki qala ɓe maki turidina an tasumi gadan heɗa faandi horugol kadi janngo ɗum woni asewe on qalat ɓe maki la owayi qala fa aftiri ɓe maki awa taƴu ko horuɗa juma kon juma tun horatake a horali hanki a horata janngo awa taƴu hande akhrajahu al-bukhari ɓe maki fa dalla qawluhu tindini mako maɓɓe sallallahu alayhi wa sallam turidina an tasumi gadan heɗa faandi horugol janngo ala jawazi siyami yawmi sabti ma'a gayrihi e dow dagagol horugol asewe o wondude ko wona asewe qala al imamu tirmidiyu rahimahullah imamu tirmidiyu ɓe maki aqiba ikhrajihi haditha annahyi almadi ka wattane yaltingol maɓɓe oɗo hadis mo tawata ko hadise haɗuɗo on yawtuɗo o woni la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaykum ɓe maki wa mana alkarahiya fi hada mana haɗe añegolngol e oɗo hadis an yahtassa arrajulu yawma sabti bisiyami ko nde o hertinta ñalande asewere nden tun korka naafilo li anna alyahuda yu'azzimuna yawma assabt sabu ko ñallal ngal yahudu mawninta ɗo no waɗi ko yewteten bayna qawsayni ko raɓɓiɗi ɗum ɗo si tawi hawri ngal ɗo ñallal ngal ari hawrude e sabab goomo wona oɗo sabab masalan ngal ali hawrude e arafa e andi ɗum no heewi ko arata arafa on ara hawrodira e ñalande asewere nde no waɗi yimɓe ɗuɗuɓe ɓe tata yamtani'una ani sawmi li sababi hada al hadith on karmokoɓe gono yaari noon sifa cheikh al albani alayhi rahmatullah no waɗi karmokoɓe yaruɓe wonde o par ce que oɗo hadis no waɗi ɓe jaɓamo to wona cheikh al islam ibn taymiyata ɓe maki hadis on sella few kamɓe ɓe jaɓamo few kadhalika imamu maliki kadi jaɓa hadis o jonno wona imam ibnu qayyim al jawziya rahmatullahi alayhi kamɓe ɓe jantori wona ɓeɗo addiri ɗo ni net cheikh usaymin kamɓe ɓe maki kamɓe cheikh ibni bas wonde si tawi hawri sababe no woodi feppodiri e ñallal hooretengal sa hoori ɗon harayna asewe kontaɗa horuɗo ko arafa woni ko horuɗa anda si faami si tawi feppodiri e arafa on haray ko ya wakkilo hoora ɓe maki rabi anna yamun ɗum tahrimu siyami yawmi shakki ko harmugol horugol ñalande sikke wa huwa yawmu 30 min sha'ban ko ɗum woni ñalande capanɗe tati e nduɗo lewru ndu tata ko lewru sabbordu suumaye
maki idha kana fi samai ma yamna'u ru'yata al-hilali si tawi hawri latike ka asama ko hadata yi'ugol lewru ndun fa in kanat as-sama'u sahwan si tawi hawri non asama on o latike ko o laabuɗo pos tawa duulere hayye hunde ala toon fus niɓɓita ɗon fala shakka haray sikke ala ko sahay hombo ñallal ngal innete ñalande sikke ko si tawi hawri nden ñanden yaasi on no niɓɓiti moƴƴa duule no waɗi ñande nogay e jeenayi weetude capanɗe tati andi nde ñande haray no sikkita ske bimbi nde ñande wona e suuma e ka wonata joni noon si tawi yaasi on no niɓɓiti no waɗi duule haray woni ñalande sikke si tawi o yi'aali on nanali yi'ama no harmani on horugol ñande capantati o amma si tawi yaasi on no laaɓi no henti no arena yawmu shak so ndaari o yi'aali wona yaasi on laaɓiri ɗo ni hannde ɗum noon ko wiyete ko yi'aka si tawi yi'aka ko honno akmilu iddata sha'bani 30 yawman ɓe maki wa dalilu tahrimihi ko tindinta harmugol muɗum hadisu ammar ابن ياسر رضي الله عنهما قال بماك من صام اليوم الذي يشك فيه kala horuɗo ngal ñallal ngal tawata no sikkita sik nden ñanden ko goo suumaye ka ko capanɗe tati e sabborɗo suumaye faqad asa abal qasim haray o lundike baben alqasim woni nelaɗo on alayhi salatu wassalam almasiyatu la takunu illa fi haramin ka aywa علقه البخاري في صحيحه بصيغة جزم بماك ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم بماك وتقول من أرض كركا تقول من أرض كركا باو afwan ado suumaye on ñallal ma balɗe ɗiɗi yani tagoto e moɗon hooru korka ka tawata ko korka wonka ñallal ado suumaye on ma balɗe ɗiɗi ado suumaye on illa an yakuna rajul si wonande latoto neɗɗo mo tawata kana yasumu sawma tata ko wowɗo hoorude masalan sifa hoorowo tenen ma alhamisa ɗum hawrodira e tenen ma neɗɗo mo tawata ko howuɗo horude siyam daoud yasumu yawman wa yuftiru yawman si tawi mo mari wirdu sawmin haray falyasum dhalika al yawm ɓe maki yo horugal ɗo ñalla amma noon si tawi o wowa ɗum ɗo few ɗaɓɓugol ñallal ko atti suumaye o ma ɗum balɗe ɗiɗi ko atti suumaye on hiɓe haɗi mo kanko neɗɗanke on horugol ɗon ɓe maki wal mana on la yataqaddamu ahadu ramadana bisawmi yawmin yu'addu minhu بقصد الاحتياط يعني وتغدو e modon huru nyallal ngal o ardinta ado suumaye on tawano konte e makko kanko neddanke on sabu ni horugol makko ngal do nyallal faadagol honno wonugol neddo mo tawata ko yawdu fi hawrondirgol e alhaali on wiye joni si tawi jango ko suumaye mi hori ma si tawi hande ko suumaye mi hori si tawi na suumaye kadi aw joni ba lewru ndu yi'aka haray on ti yo wakkilo tum fiɓa anni mi hoora si hawrondiroyi ko suuma e alhamdulillah si hawrondiroyi na suuma e woni ha ñallal ngal feccoyi hakkunde mi taƴe anda si faami hoorirgol makko ni kanko neɗɗo on dagota ko fa inna sawmahu murtabitun bir ru'ya ko waɗi korka makko suumaye kan ko haɓɓodirka e gotel e piiji ɗiɗi yi'ugol lewru ndu ma ɗum honɗum timmingol sabordu suumaye yelu capanɗe tati ɓe maki fala hajata ila takallufi haaju ala e fawtagol ɗon inna joni yomi hooru si tawi hawri hawrondiroy ko ɗum aw ko ɗum sina ɗum kadi haray naɗum ɓe maki amma man kana lahu wirdun amma on mo tawata himo mari wirdu ko innete wirdu shar'an ko hunde nde neɗɗanke on eɓɓani hoore makko ko o rewirta Allah tabaraka wa taala ta himo waɗi ɗum masalan ñande o ñande himo eɓɓi o waɗe misal muɗum kanko neɗɗo on himo jogiti alkamisa e tenen kala o hoore ɗum ɗon wontanimo wirdan maɗum o hooray 13 14 15 lewru kala wontanimo wirdan maɗum e nder ñallal ngal ñande o jangay ɗerol qur'ana wontanimo wirdan ko sifa ɗum ɗo innete wird anda si famike ɓe maki amma man kana lahu wirdun amma on mo tawata ko lataniɗo mo wirdu korka yasumuhu
wirdu mo tawata ko mo horata fala shay'a alayhi haray kanko hunde ala e dow makko horugol ɗum lianna dhalika sabu tawde ɗum ɗon laysa min istiqbali ramadan wana fi jaɓɓagol suumay on jeyaka e jaɓɓagol suumay on ko annogi mo anni taw ko naafilo o hoori wana fi waɗugol honnu fi waɗugol ihtiyat si hawrodiri e suumay mi hoori si hawrodirali awa wa yustasna min dhalika aidan no itte kadi e nder hadise on no ittintini alqada'u yoɓugol ngol wan nadhru kañum ma e fodore nden li wujubihima sabu waɗɗagol majji ani si tawi neɗɗo on himo mari ko o yoɓa mo wawi horude ñande 29 mo wawi horude ñande 30 sabbordu suumaye ko wan noon na e anni waɗugol ihtiyatu woni horirde ko wan noon simo foddi kadi mo wawi horude idan laaɓana en pos ko harmi horugol ñande yani ɗen ɗon balɗe ɗiɗi ma ñallal atto ɗum ɗon ko si tawi neɗɗo on ko jogiti ko niyatu al ihtiyat fi innugol miɗo horude si tawi hawri ko suumaye min mi fuɗɗike si tawi na suumaye aray ka tigi tigi mi taƴay ngol ɗon laawol ngol dagotaka amma ko wona ngol ɗon horugol fariddaji ɗon yoɓeteɗi ma ɗon horugol nafiloji wowaɗi ɗon ala en faami ɓe maki khamisan jawabun ɗum yahrumu no harmi sawmu yawmayi al-iidayni no harmi horugol ñalaade ɗiɗi iidije ɗin idi suumaye idi donki li hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu bima kinaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawm al-fitr wan-nahr nilano alayhi salatu wassalam be haduno horugol ñalaande julde suumaye e ñalaande julde donki akhrajahu al-bukhari والحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بماك هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما عمر بماك ديدو نيالدي ديدي ko ñalɗi ɗiɗi ɗi nelano alayhi salatu wassalam haɗi horugol ɗum yawmu fitrikum ñalande huntagol moɗon woni julde mon suumaye ñalande taƴugol moɗon min siyamikum immorde e korka moɗon ka woni ñalande juldere moɗon nde wal yawmul akhar ɓe maaki e ñalande nde tawata ko ndeya nde tawata takuluna fihi hiɗo ñaama e mayre min nusukikum e kirse moɗon nden ɗum woni ñalande julde donki ɗiɗo ñalɗi ɗiɗi no haɗa horugol haɗande kadi harmugol on waɗi si goɗɗo jooɗike ɗo yehi ha horama 29 lewru ndu yiyama wona saudiya ɓe inni awa janngo dey ko yen juulu on tigi jooɗo ɗon enna min mbami yaali mi ala juulude si a hoori nde ñanden a hoori ñande julde a waɗi gollal harmugal neɗɗo no haɗa horugol ñande julde dagantako mo horugol ñande julde few ɓe maki sadisan jeegabum ɗum wa akhiran ɓe maki yukrahu no aña kadi sawmu ayami tashriq horugol ɗiɗo ñalɗi ɗi tata ko ayamu tashriq woni balɗe tati ɓawo julde donkingo 1 sappo e ɗiɗi e sappo e tati ino inete ayamu tashriq karama koɓɓe maki fi on non ni wira ayamu tashriq sabu tawde hiɓe wowi hari si tawi ɓe hirsi layya maɓɓe on ɓe seela kañum tebbeli ɗin ɓe liila ka naange ngen tappa ɗum ɗon fiyo yooru ɓe wi ñalɗi ɗin ayyamu tashriq famige ɓe maki wa hiya 3 ayyamin ba'da yawmi an-nahar ɗum ko balɗe tati ɗe tawata ko arayde ɓaawo ñalande boragol ngol woni ñalande julde donki al-hadi ashar sappo e go wa thani ashar e sappo e ɗiɗi wa thalith عشر كنما إسبو إتت لقوله صلى الله عليه وسلم عنها سبو ما كنا لنا عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل بما كدين يالدي دون أيام التشريق وأيام أكل كنيالدي نيامغول كدغي وشرب أيرغول كدي كدغي وذكر الله عز وجل يجنتغول إن الله ودا كبر عليه إذن ما كقول ما بكو كنيامته ياري قولي وانا هورته دكا أيوة أخرجه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم يسب ماكم بماك يوم عرفة ين عرفة ويوم النحر كما ين جلد دونكي وأيام التشريق إذا ديدو نيالدي دي تاواتاكو سابوي دي سابوي تاتي دونكي بماك عيدنا أهل الإسلام دنكو إيدي جميل نون إن يمبي إسلام بي وهي أيام أكل وشرب كو نيالدي دي تاواتاكو نيالدي ñaameteeɗi yare e muɗum ko hongal woni ngal ñaamatake yare e muɗum e nder ɗiɗo ko yawmu arafa
ولو أخرجه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي ورخص في صيامها للمتمتع والقارن بما كنو نبينا نهور قل ديدو نيالدي وني أيام التشريق ودو نحن متاتا كوادو التمتع والقارن نحن متاتا كوادو نوكو يتي كون قيران مالامون بيدو بتاتا كو حجي بنوني أودو حجو فتنون كو نحن متاتا كو نحن ناتر دو أني عمره يسودون كان كو نحن كيون وادو استحلال ba o wadi umra on ha gasi o wada istihlal o yalta e horminande makko nen few on sati o naati to yakadi e horminande nen nyande jeetati on ka donkin odo no dagano mo horugol ngal don nyallal sabu honnon himo mari ko o wadoyta en ara e mum madum on neddo mo tawata o naatiri kanko neddanke on anni umra o wadali istihlal hakkunde umra makko on e hajjungu bi maana horminande nde o naatiri nden ka umra ko nden ɗon o waɗiri umra o hajjiroy nden ɗon kadi faamike ɓeɗo ɗiɗo ko kamɓe woni almutamatti walqarin ida lam yajida si tawi hawriɓe heɓali kamɓe ɗiɗo thamana alhadi si ɓe heɓali coggu hadi wonnon ɓeɗo ɗiɗo goto kala e maɓɓe no duwa wadde hadi mo duwa hirsude hadi ndiɗo neldari ndi tawata ko hirsetendi to le hadisi aishata radiallahu anha wa ibni umar radiallahu anhuma قال سمو ماكو بيدودي دو بماكي لم يرخص في أيام التشريق نلانو لم يرخص نويناك في أيام التشريق إديدو نيالدي تتي أي يسمنا ندي هورته إلا لمن لم يجد الهدية بيدو بتاتا بهبالي هدي نغاندي بدوا هورو دي 10 أيام كا 10 أيام jonnon baahibe duwa horude dido kambe be wawi horude den balde tati don kabe woni tonka hajju wa sab'atin idha raja'tum tilka 10 kamila tati ka hajju to yoni sibe hori sappo e go sappo e didi sappo e tati bobbe ko denyande woni iwde ko fi hotugol be woni artude nayobe artube horal din don tati ton ko sibe hewti gabe hora jeddi luttude din idan be do kambe no daganobe horugol dum do akhrajahu al-bukhari fa naktafi bi hadha هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا والكسل كلا والبي والإبانتال